Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak kula, sedherek kula tresnaen langkung kimen dalam acara Idul Adha hari-hari mangken karinto masuk hari tasrik. Moga mantur kula sampeyan pada paringa sehat berselamat kenging rahmat hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak sedherek kula poci Bapak karo pada materi pengajaran bersama Dura kanggo kelas 11 iki karinto kae moso budaya Madura seanyama paparegen bocah Madura na paparegen kinto puisi thank oning sampean ngiring di kangkui ngawuli pepanggian bulan di sampean. Moga manter sore pada paringnya lancar kenging rahmat hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah. Amin amin amin. Anak-anak kula saja sampean oning ki paparegen Madura. Jika kalau bahasa Indonesia puisi. Nah, di bahasa Indonesia sudah diberi pelajaran puisi itu apa, bagaimana, pantun itu apa. Sekarang itu juga budaya Madura. Budaya Madura nika paparegen utawa puisi. Manabi keris rajana puisi Madura nika beda dua. Mone pala pungkila puisi Madura nika nomor situng macema niki karinto nomor situng puisi kona otabe se laju. Nomor dua puisi modern utawa puisi se anyar. Puisi kona nika edelma antarana beda pantun, beda dua, beda CR, beda paparegen. Nika nenge puisi kona. Mon puisi anyar modern nika beda balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, bensatir. Bapak tero mendepa sekone budaya Madura saya kait sarang paparegen. Napa paparegen? Paparegen iki karinto angkiden searopa sastra kangkui aturagia esena panggeliana ate kota menenangan kelaben agunaki basa seende kota besi bagus ya. Nika pengauningana siakai moso paparegen. Paparegen nika bisa ibaca hingga samban mon bahasa Indonesia membaca puisi. Nika kudu beda apa nah? Nomor situng kudu oning intonasi. Nah, gaya bahasa oning. Juga paparegen bisa ibaca, bisa ike jungaki. Nika sampan oning. Lagi di mana contoh neng 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 monyena ajeng klambi koneng tak sora se jeng
neng mau najem klambi koneng olehna nginjem ya contohnya lagu lagi nika paparegen dubiri otaba du padeh otaba du baris beda papatikeun sepak diri pak garis contohna gei bintang kakak ale bulan pagai napangkeun anjeun kakak entara sajen nyamin sa entara sit sabulan ka congoco de kakang polana rang-rang entar mulai ajalenan melolo neka contoh jadi sampean bisa akejungan bisa pamare lagi neka bapak beri contoh umpamana kejung paparegen dubiri patong kol pae capi inyaman kia reng dingkol tekae klambi isamar kia umpamana nika lagu lagi ben lain-lain pun nika anak kula kula tresnain moga mangker penjelasan sekone nika bisa jadi paemon dan sampean kangge bisa ajar bahasa Madura khususnya kangge napa si kocak paparikeun Madura tore ben bekto sebeda nengi compong sampean ning sebeng ngangkui pembelajaran Jawa menika kangge bisa ngesein memare nika contohna paparikeun dubiri contoh paparikeun pabiri marina mun ngelamare mengesein nika sampean mangken agebe contoh biti bebeng ngangkui ngarang neng dalem atena sampean dibebeng sekali tok matur salah kurang nyon spora ihdinas shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.